dam cheu na mo lungli phau thong chim na ken nin koi kan in tlai na kum thong ne kul thum biang rai thep mai ni khat zan lai thong chim na kan thok than lai tu zan lai kan chim ding mi thong pang cheu khat na chu CDF kan palat le SAC ra sang ka dau na ka ra sang pani an thi CNO CNDF ni BE zu sing songwa le sing aman tluk an tlai na Federation of Student Union Froi tu SAC ra sang ni tha ding in nol an chua Pazaki khua walong bom thak na konga SAC ra sang sin thong pang pe tu an tlai na ti mi thong le thong pang dang dang na an rak silai CDF kamplet le SAC ra sang ka dau na ka ra sang pani an thi April nikulin ni kwa CDF kamplet hum na hunram a mi kamplet peng chin doi khwa le na ongki khwa kalaka SAC ra sang na chu CDF kamplet ni an ka na cha a ra sang pani an thi kanma lai chu him te in hu lai kan pil than tia CDF kamplet ni April ni som thuma than cha an chua bom e kha phoi sual nakin CDF kamplet minung punin nak aliam pathum hliam fak antor April nikulen riat nia CDF kamplet battalion pathumin bom sernaka itha phoi sual nakin minung punin nak aliam e pathum hliam fak antor tia CDF kamplet ni April nikul nikwa a thacha anchwa ramlemi phuncha anun nak aliam mi na salai sunlo le salai ong zelin ha chu CDF kamplet ni upatnak sangbi kan inpek na tia anlangter CNO CNDF hum hakna hun chunga April ni kulin ria zan simalam pokot luk a mipi thirshoi nak palik le CNDF ibom in BE zu pi papanga antlai na tia palik ton baw ngai tu pakhat ni achim CNO hum hak nak chung pawa ri thai si zuar khap asi khwakip a thong that nak zong to di asi kan kham nak chung pawa zuar mi chu tlai an sikau tia achung lai upani achim tutan a antlai mi BE zu hi ramlaka anchia I angai tu zong upadining in bechai zunga chuapi asi kan tlai mi hi atuliao thilman in pipa pakhat a chat sing hlai khat tluk asi pipa panga asi cha a sing somnga le singa tlukman asingha ri thai si dau le khamna konga mi pi zong ni an kan bom her tia CNDF AGSO ni achim phalam peng chunga ri thai si dau le khamnak rian chu biak nak lei minau lei zap tlang bu na ibomin fa pi in an kham tia kan thei demo suwa SAC ra sang ban long bom thak nakin PDF roi tu pakhat anun nak aliam karen ni peng demo su kho chunga SAC raltuk nak ban long ni bom athak cha PDF roi tu ta sai mu pakhat anun nak aliam ti a tual chung PDF battalion thongkhat le zale pani ni April ni somthuma thancha anchua April ni kulin ni srizan similam hlai khatluka ral sang ni bom an thak hi asi PDF athimi miao mit miat ruak chu April ni kulin ni kwa a tlamtling ten amvui chang atang mi na hoile ni SAC ral sang uknak thalo chu asham in bong ding in mai kan nor lai tia demo su PDF battalion thongkhat le zale pel ni an lang tar chi KU hum hak na karam thathum chunga SAC rashani raltuk nak wanlong le hriamngan in voi zanga le voi somnga anthak mipi somli anthi kumthong ni lapul thum January in matha chunga KU hum hak nak hunrama SAC rashani nu hrin chawo buar nak voi zruk le voi kul voi riat antu achang ti a KU ni meitha nikata thancha anchua nuhrin chawbo anwar mi pin a khwamin na chu isel in raltuknak vanlong in voiza le volhe rukle hriamngan voizali le voisom thum la voiriat ka anda unak antua SAC raltuknak vanlong ka nak ruang a mi pi hleinga anthi pin a pakul hliam antuar chun hriamngan ka nak in mi pi kulanga anthi minung zale kulani hliam antuar pin a biak in sizung biak nak lei he ape tlai mi in le mi pi in tam pi zong ro nuhrin chawbo anwar mi chunga
sham min mi pi sin a tangka hal in khang piak thil fir piak dum le lo sho piak mi pi ni an man mi lam bom in sho piak sual nak ngai lo mi pi thai in an tha nak na kong KNU ni an lang tar chi Pazaki kwa van long bom thak na kong a SAC ra sang sin thong pang pe tu an tlai na Sekang ram chen kambalu peng Pazaki kwa SAC ral tuk nak van long ni bom athak na kong he pe tlai in SAC ra sang sin a thong pang a pe tu menung pali na chu kan tlai kho chang na tia Ministry of Home Affairs and Immigration NUG ni April Nikulini ko a thancha an chua SAC ra sang sin a thong pang pe tu minung pali na chu tan sui kum som nga le kum li u cho kum som ruk le kum khat zomin kum som thum le kum ruk le zin win kum som thum na an si an ma pali chu an sual na khe ai anitlak ning in dan tak na pek an silai tia anjuji ni alangtar atu bantuk in rasha sin thong pe mi na hi anjuji tang mi pelik na le tol chung pdf na ibom in antlai na hi asi phizaki khwa chu alwan che april ni lai kha jing simulam paret luk a khwa mi pi ukhroi nak zung on nak le rol dak nak puai to leo a SAC ral tuk nak van long Jack zale som thum le MI tarfai ral tuk nak helicopter mang in bom athak no na cha a ngak chia tel in minung zale som ret le pakat an thi i hliam ma fak atwar mi pakul le pakwa an tia than cha chua mi ni alang tar chi tong moto le thil phur moto pa nak in minung pani an thi panga hliam an tor sekan ram then suibu le mandale motor lampi a khwalkang moto le thil phur moto chu maiton in anipa cha a minung pani an thi panga hliam an tor tia kan thai April ni kulen ni riat zan lei simla prok luka thado khwa lam koi zona khwaltong chitmi moto le fawai phur mi moto anipa hi asi pakhu kule in arami khwaltong chitmi moto le fawai phur mi moto anipa khwaltong moto chunga in minung pakwa anchuangi phakan khwalei akal ding ansi tia suibu khwa mi bom chan tu pakhat ni achim atu lewa suibole mandale motor lamchunga kadawnak achuak leo asi cha a khuami na zong raja min an leo asi tia kan thai zi khopi lunak SAC rashang chakai lu no in ka anton cha prok an thi mun ramkul zi khopi lunaka ummi SAC rashang chakai pakhat chu twal chung semtlai phuni lu no in an ka cha a SAC rashang prok an thi tia twal chung semtlai in twan vong tu pakhat ni achim wa pinukul ni kwa jinglai simlam pasari le cheu tluka zi khopi lunak SAC rashang ka ma ya zariat le songwa le prok BGF rashang le piuso thi rashang pol hun an khwar nak chu twal chung semtlai phu zi bilu ni an ka na cha a rashang prok an thi twal chung semtlai in minung pakhat ni hliam ma atwar tia langtar Federation of Student Union Shoitu SAC Rashani thading in nol achua SAC Rashani thong anthak mi kol mi phun Federation of Student Union Shoitu Zepeng Chung changkal lak Shoitu simi ko kyong sat phain chu Rashani thading in thi dan nol achua tia thai asi ko kong sat phain chu in sing thong in SAC Rashang bachai nakin alwan chia vaupi nikulininga a thading in thi dan bia ancha piak tia Federation of Student Union ni thong an than ko kong sat phain kumkul chu SAC Rashang ni pauma somili pukwa e somnga na he nol an chua hi asi alwan chia chan a kozin mi le kojar Gentho an tha na lewa bia an chua na pauma na an si tia an langtar
Aluan cia kum thong ni le pakule pani December ni khata SAC Rashani andak tlai nu in atu bantuk in tha ding in thi dan nol an chua hi asi tia an lang tar chi mai ka tha sakhan Rashani lak than ani zuam na in hliam ma he an kiu than KU hum hak nak rama umi hep pon pengkom mai ka tha sakhan chu SAC Rashang ni lak than ding in ralam sial in an rat liao a mipi ral kap ni an ka na cha a Rashang athi le hliam tuar an tami nu an pir than tia KU bracket 5 ton wo ngai tu pakhat ni achim Thailand Myanmar ramri Tainluin tiwa kam mai katha SAC Rashang skan chu alwan chia March tha di a KNLA mipi rakap tangti phun hani lunho in an rak lak cha a Rashang tampi an thi pina hriam nam zong an rak lak piak na hi sakhan lak than nak dinga Rashang thazang zakhat ranglo ral lam sial in an rat pina ral tukna van long zong ni lam asial piak na cha a ni chiar te tiok in kadaw na achok peng sakhan lak than ding in arami Rashang na chu kan ka langmang na cha a hunki pa anzam cheu na hliam fak atuar I an thlop du ti lo mi na cheu kha zong an kal tak na tia achung lei upani achim ka dau nak pong kam khua minung zariat leng ram tanga anzam na tia kan thei tuzan lei kan thong chum nak chu ma vialin kan dong tar ri lai lungmli post thazang akan pe mi chunga kanilom lungmli post Facebook like le follow YouTube channel subscribe to pyak ding in kanin som na